Chashlo fungo wati kisha wamabai hainohai Kanchanpuro engkha tikoplung. Kanchanpurni kali mutai no khobui Kwcham Motorstand amchayo engkha tikoplung. Thanglai shuklaina bagai jengjalo klaijak kami amchayo tongnai tongkosong lukurok. Kanchanpurni Kwcham Motorstand amchai khobui kali mutai nogo mutai khlumna phainai rok bahaino jengjalo klaijak. Tamoni hinba wati kisha wamabai thanglai shuklaimaya angai thango. Wati kisha wakhino tikoplung angai thango. Kanchanpur trilai janai lama kere engmabai. Waino wati fayai tui kuplung engjak tei waino hapangi bekhak tei o jengjalno yakagai runani bagai kokbo riwei kelang baijak haipano o jengjal tabok sak jora tui yakak jaigakho tabokbo wati kisa wakhe Kanchanpuro tui kuplung engai thango thanglaiso khlaina bagai jengjal nuknani nango tongkosong lukuro अरे आम्ही कोणाची तुम्ही बुसता सुने आम्ही कोण कोणाची अरे एक आपको तुम्हाला सांगा आपण लाख पैसे लाख अच्छा यानी या Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong ni Bagi Kotoma Kaham Tei Rung Serengai Tongnai Shikla Shikli Rong ni Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rok Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Kebangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Tei Bo Tongnai extra curricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk engkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill